بری دمکی هجمار کش کرتن پلانکری 65 خانی لکامپا دومیز یک و دومیز دو آوا بو. جبو کسین دناوا کرتن برالای ده جیان دگن. و اوه چند روش گلسر وان کسان بلاف دبه. لهن پنابر جبلاف کرنا وان خانیا جالی ریوبریا کامپی ده نرازینه وان تهمت بار دکن گوگهدان الحال وان ناکه. لو كم عرادين هواي تجاري عمالين يجي سقطت وين باب الفايده كذا شو كم زاد 2013 ما شهر زات مدري ودار كم عائله حرد نامدنا او جمال راستا السيفيج وكردستان يتكلم سرق مسعود كم جمال شارك يمكن تزانين جو بروجيا بلافكرنا وان خانيا بتايبت جبو كسين جسالة 2012 ده هاتنه تبشره خلکین گوجده 2013 و 14 ده هاتنه همان دمی ده کسی نخوش و خودی پیوستین تایبت. داخوازیش مسئول مازن کن و دنگی ما بگی و از 2013 والفدی از معاقم و عائلام البره باب منو حمیل فرن و مرد کم فایده و کس خودی منین من خواهی الفایده. از 2012 حوالیم قشوان جوان جبر كتي السنة وين بابين فايدة وانا حقي خدي وفا كرتامي معاقاجي هي هكا بو معاقبونجي كرتامي معاقاجي هي جبوتشي ریوبریا دومیز جالی خواه دبیجن او لگوری یاسای ناف دولتی جبو مافی پنابران و درستکرنا جیان و جه اکنجی بونا وان کار دکن. يعني من نادي تشولاتكو بنابر جه بخوب اختيار بكاتن حقيقة جه أفنا شيون حكمات إذا وريك خرادن أفا هات يكلن ويجوا أفا وقت جهويل فيلنا بول جهويل دوميز دو هبيت يعني شو جازندات دانينا أو بلا بتشتا دوميز دو أفا همي ريكا ده قابيا جنينا يعني تشين سردان مروفيت خوب كان هاتن شنو بكان اف هیاما چند روزانه ناکوکی نافبرا ریوبریا کامپی و هن پنابرین دناوا کرتن برالای ده جیان دکن رودانه و ده انجام ده تانها چند کس دبن لی پرسین دنه گلدجی وی بریاره رابو بون. پشتی آواکرنا کرتن پلانکری لکامپا دومیز یک و دومیز دو پلانا ریوبریا کامپی او بو کرتن برالایی نمینن. لشویه بلافکرنا وان کرتان نجی رازیبونا خلکیه. لو ما نها اوجي غازنان دكن جي كامبا دوميز رود ابراهيم اورينت نيوز